Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Dagajing temu bandrat dingkong yaki kam sneo hapo ke 19 South Shillong constituency basan Boshilai hadim lo dep lum jingalang gishnong gi bahap hapo ke containment mentagasin ke baar lokot yaki jingalang yaki shnong gi bahap hapo ke municipal area benethir halo udrok bagi kam tu kam thim Hagari ga jingalang lawan banyak shimbenta di gedor bashnong ki bahap hapo ke 19 South Shillong ki bengat hapo municipal haga jinon lang ringkat ki beriu napo ke office DC East Khasi Hills District na office USP ke East Khasi Hills District USP ke Anti Narcotic Task Force berkum juru na ke office Labor Commissioner Hagari ga jingalang na kalang ginawan shimbenta ki layo ban ai jingmut ye shibun ki mat ki jura berkum no kin la ban weng yakani ga jing e na ga jingop ki beriu ha udrok berkum juru benla bentek lakam ki kam tu kam them hapo gishnong ki thau ya kani ga jingalang la penya hi do basan Boshilai beriu MLA ke 19 South Shillong bat de kani ga jingalang la pinlong State Convention Center nakaliang USP ke Anti Narcotic Task Force ujak passing habakan halo kam di drug ulong makum ki pulen ki kwa banyo kembet ye ki dok ha ki behe bat de ki beri ki besha kem ha ki dor bar shnong ki pulet kin pengat bet hakaan bat kani kan penchlur ye ki shnong ki thau ben pet ngor Habakran hadim melawai ke jingalang basan Boshilai ulong mahading ke jing kharoi kini ki kam sneo mentak la de ka por ben pen ki imbiang ye ke jing apshnong kumbalale ha ki por menchwa banlat ni ki kam sneo batru ben pendu jat ji kam tu kam them Merasing lah hot bang ke meeting ka baar ka meeting badingkong sibnai siteng menchwa ngala pelong hapo jalu para community hall Tang na pantagi nong jongka cantonment area. Dia mentah kasih pat kadeka meeting kabar kabang hot patay ya kinong jongka municipal area. Numang ngami mikmat ya ka cantonment area brokoi baka municipal area brokoi jongka 19 South Shillong. Teka bading kong sebenarnya steng iladem. But hakabede kaya isu kade hakabede kana ka kajing jelay jong kajing di drugs. Na kajing di drugs kipen songs area kidong song Shillong kidong di drugs ki atak ki brio ya ki balik ki bawan aga por menmit menyong wat men si men bar step ru nata ka baar kadai ka ba kidong kan ka ba ki jing satu ka ba man kasni haki tliwiyeng jong ki brio hapo sor bro hi kawai kap sor bar wat ta jong nong ru aga jing jelay jong ki drugs addict kidong di drugs nang di drugs ki kelas kali tu naging brio nagjing litu naging brio nang ki pensong eri gnong chong snong bagi kamta makamit kayong bagi lay pikiwan bagi niki ra na ki tiar ki balik liet ya ki yeng ki sem but kaba susi kalau kaba wat kim simla isu wat ya ki yeng ki bakentang ya ki yeng mane ki yeng blay jongki men ki para jongi ki bade ki kristan ki badana ki yeng mane ki jakalit mane blay dang higi si ki lalai rung ban liet e jingkhang hangte hapo cathedral jongka Catholic Church play mukra play hi kumtu kilatu ya ki tiar ki beremdor Kilapan prai ki drol bukum ter si jong aruk raja hapo yumani Unitarian Church Manalaban apa kilatu ya ki tiar ki beremdor ki bala dod hang tu la nyopo propose them ki tiar nong jing bu chalice nang ta jing bu sentiu ki tiar ki betul kam mo yumani batang hadin arsi kila ya poile kendang par segateka ya ketika yumani advantage ang te hapo fire brigade hakaji ekran mentagasi haka pangalakot lang ya nakaliang joka office jong deputy commissioner iskasil superintendent of police superintendent of police anti infiltration branch kabada yiginiki ya kran do yiginiki ya immigrant laniki ginong tray ki banabar ki bon nabar ki bolong illegal ki bom don kod don selakam tam gitu ki bawan rung kerthep sa state jongi napo Bangladesh
ki napok Bangladesh na Pakistan Afghanistan maniki kwe tengi Shimla kene habung le khot ya ga labor department ru ba ngin ya trei lang bar ngala khot rang ru ya bro ki dorbar silong ki bodon hapo municipal area joka konsumsi ka jonga nang tangi la khot ru ya ki senglong kumi ki seng balang tekan ngelong meeting ka ba ar ka ba ngila sateng ngala pio pendap mentasi hak jing i ka ba ngala prisosi pala bar ka jing prisong sir ki pat ba habak man kasingan yo ki phone kumta ngi 1 minute ngi i bagi but peleng play open kidung injection back open the mensiru open back kidung ngeleker ni kita ki bro ka pit every corner hapo sor sulok dikitu no bagi bedi drok kim tip breum kim tip lalong ga gajing long kumki berat kalau umia tip su hang no ya dung inject ya bread sirin cedes pai kalau pensong siri pa men ni yang ya ra di rot ki lengka balik tu tu sia pitang karni ya bom ya kita batian te kalau pensong siri sia tegala yo ban pendap no ya ada ke ba meeting ke basa ke bala khat mentakasi bar ke bastunat kolong ke ba ngala ai ko wi jingmut ba abar kawai ru kolong ba ki babun nang liang ji dorbar snong ki sengen thai ki seng samla bar ki nong yalam sports club ki play on mi khapan to si kala ai lagi jungi ai jingmut akaba kadon nang liang ka DC kala office juga DC commissioner kala constitute ya ka district task force nang ta kiladon ru ngala ai teng mensuaru ka kopi jo kana ka defense village defense party act kaban form ya ke village party halo ke jongi shinong ki ban long ban pej ban kemi da USP jongka iska sales bro ki dorbar silong bagian form kerang ba kini ki VDP ru kompetitif ki VDP ki long ki ba ki they play very important role ki ban yarap ya ke police department ban yarap ki silong abang apech ki nong ki village defense party ki long ki ba klajbor la ka bor ki la long kat ki pudet te ngi le pan mau biang ki bangala karpar ci dorbar song pro bangit sap ha biang ya ko kopi jong to ka action ki bakin tahu ki village parti ka ba ka ak la batay kumno bikin taw bad don kam life hongut mal ha ko ga dor bar silong te ka por kala i bikin taw kita bad nang ka labor department kala ai jingmut ba ha ba don ka ha ba don ka no ka complain lagi do ki doubtful ye ki floating floating laborers ki illegal immigrant kin pentip nang ka dor bar silong kin pentip Syaka police department kin petip syaka labor department jointly kila benlej ban conduct ya ka inspection te kita lagi benglaya kan but QQ de ki kam ngila request ru bikin don't know ya ka surprise checking kabadum yo thu kan long secret but surprise checking apeng juga dorbar sidong ki sengen thai seng samla jointly bar ka police but ki NDPF force ba kini ki baju PJI tapi ya hapro ko sir slok chagi stairu seki isolated places road ki jaka ki bekerja kinto dikali sipo ka santli ki ba dang hakada katayo orang ba sung lumparing sekretari sedong ki la pentip yanga te ki ba pliru ki nyalit sausan mut ki yatieng nomor kalai kali barkan the besrang ki di drugs te ki di kiat ki di kerja ki atem ji ruai seki jaka ki ba kerja ki badum dagil adap kum tu boro-boro tek tengah do arba je lai beje kitem jing ruai tegi di sidong ni lek sauson ngut kitieng nda khot u pulit da petip su pulit wanu pulit ki pulit da yu kum tu kila pet da pulit wale ki wan biang hata rukom te dagil alet perlu ki bitor biar ki bitor kiat ki slado ki slat chip slajing bam ki bread pathar po nala tegi ne ru ngilekern bang ini ya baki dorbar songkin khotno ban form no village defense party nang ta baki don ki joint ki committee halaki jong kum ka civil task force ya kaban itu daga office jong deputy commissioner kini glenti nomor ba tang haki pulit mla tang pulit bisanya begitu na kaman power te ngidon kamhi ya ki pat baru bikin yami bagi dia plat puar ke kum hapor jengi ngikit baw ngi apsunong man la kasliwing
hang teh halaban ha kapon ngadong presiden sing samla bat ka sidong man ka jadmiet bat naga giarai ka dorbar mi bat ngira pertas dong balarai naga dorbar sidong ba man lak triu ying badon sundrang beriu lalu samra beriu debat mi be bandia snok tilang bandia ya lang kita hatu kapor ju tos lat ya let lang bukas sidong ilet ya keleng mjudot di kiar di kenja di drugs bukan jubut be kita bangi review yang berngala ong meneng ala kat mau la don imat ya kikat riu kat nyau sem mencuang nang lo MDC to kapor kilatun ke jing cur bag ke jing tu kali ke kebal aja aku minta beli tu ginung tu cerkai bagi belah tu kali ke belah jur jing tu kaladon ka hal kapor la kaladon ka jing tau ya ka tu ka community night patrolling kabab ya ngi abu man ka sibul katsan ngut ya ngi sing kalau rotation ngi sing ba play pro sibit ya man lagi dong serong bagi pikba sor slow par oi hadu kalau poi upur kepala create awareness ke ba kaki ketika sanyu ya mare nong tu dapo yang tu pada ukso te kene kan lo ke por ka i ba la ka ni ke continue tengmut ngihapan step in ban wara no yang dekat polisi dekat tu ke bangi le haki por katu ka desa mensua dekat naka community night patrolling le ka patrolling pai ba begini apa lagi jongi dong lagi jongi snong hatu ko por dia set sa sisi set sa hing jong asi set sa hing ba ko si sa hing ba walombok hataru ko biayu temu kada ka create awareness this is the only policy ka balapan pendu ka ba arang ila ekren ru bag ingin ngat pas kira resolution ru sa government so chief minister ngan ai copy so home minister ngan ai copy ba to kane ka internal problems that we are facing tep mini kadai ka ba ku bala jing mut di bakos menne bawalam ba kajing wan jong drugs kum no one drugs kana apa sebenarnya steng mensua ha kapor ka banga pelong yo meeting hapo ganton men area apa jalu para committee hall layo kem ya kawai ka drugs mafia ka senar nong kai drugs pat kum ka jing tip nang tu na po jalu para kada ka priu da ka jing de drugs kala pencot pra ya jing im jing sama samhoi ki jungi aga jing tokit jugut pulit kabut drugs wana sa Manipur sa Myanmar na Sabah uwan lang ba daga lenti selcar baya joai lenin nan po bernihat lenin ka tay ni kithan nong ston lenin kithan na po boy te kala sakem bat mentah kon tu era akap kenja laduna bobini bat kisinong ki village council dor bar sitong ki sang balang paro mentah ki update up yong yu tegemut kaladuna gini ginong dung drugs busule open ke bedung bet im pet be hakmat jong ajong pi kitum don shu tengi wan sim hangne rum tangi le akaba kanon ka tu jing ya pet lang man ka mo ka tu jing up sinong pet ba de je trail lang bagi polis de je trail lang bat ka bi bagi police authority da ka jing je trail lang bat bagi polis jong anti narcotic task force department te next scam ka bagi laban create awareness yaki samla jungi balang ngop onu di jing di drugs ladon ru ki dorbar song seng long kumi ki ba jing mut bag ngi hang ne hapo state ngi duna palat ki jaga government rehabilitation center di hospital ban sumar ban penkela saka jing im ko baha saka jing batmai gini di drugs ti kung kubolon ki don kat tu kat de ki ba don gini ki hospital nomor ki dong di drugs mo ki ogi ai rehabilitation center ki bun ki ba priya ki private organization te ngakan mah ki state apo north east jungi pin pe apo asam man district headquarter ki rehabilitation center ki hospital ki di drugs ki yo jirap besar ki po hajar kru no po Delhi na po Narendra Modi no Amit Shah ki national government pin pe apo asam baru kita lut ki jong government nomor ba kini ki baduk masuk da su pun ki ngop pandi ki le ki private hospital ki long ki ba rem tela bun ke ba ngaru ki wan sehing ki publik ki pa ki men para ngahap yarap pisah lang ba yarap pisah lang te
ngi kala long Hatripura pin pej tangki ni kilai snem gila ayo palat kadwe hajar krur kapisa lembaga social welfare department Banisna district headquarter ay ketika rehabilitation center anagalan gila ayo pisa mo te ki pisa Manipur kila iyo la bun pada Banisna ki rehabilitation center la bun bayo tiga bangimpat don hangne ka de hapo Mizoram nomor kam de ka state ka pasan sara BJP bar hangi hangne meglia kam de ka state pasan sara BJP te war kataru ngalay kren baru chief minister ngalay kren baru chief minister ru ka ka MDA meeting kepala adab kat ada benai ila ai jengmut te nagaliang chief minister bat iba polung do bat mangai ba prestun ngali discuss nomor bi ba pol ibat ya ka social welfare department akaba ngali jengmut berusia mula priang ba pol priang ba prestun la priang ya ka jing ai jengmut ka ba ngin explore ya ki jaka hang te hapo new sulong ba diang ban ai jaka hang tu nata ngi nagaliang jaka office ki social welfare department man ki district social welfare officer kila ai ki bakin identify ki jaka lagi jong district accordingly what cicin balayo ay jaka ngin sa create ay DPR details project report kita sna plan ki estimate kumtu ka badai tendal adab nagaliang government kan sa recommend to bud ngin sa yelet pat daga team hapo jelang chief minister bat mangi na ko ki be trailer hapo kada ka MDA 1 but 2 ban yale approach ya nadu ka level jong Narendra Modi ji Amit Shah ji but social union of social welfare minister agaba mo bangin yo ya ka sanction ni triso man yo kenapa ngintala yo ya sanction ngala ke ban sinapun ki rehabilitation center ni ki hospital number taman Sumari ni ba kerni di drugs ka CCTV kalong ba kidan gi rangba snong ki darbar snong ki bla ya tu ba kini ki CCTV ki ba he kibala install nagaliang ka government tegidan kibala long non functional kim tray kamsu tegatar ngila nuot ki satho cha concern department bakin lek ban repair yaki te hakabay de pat ba barkajing install ladun ru kiba ajing mut ba yang aku memilih manyakan ba government ba man lagi triwing ban one pin install ya ka CCTV TV kamera te ya kata tingi ong kalong ba mla banong nomor mla mana ka triwing tangangkat ba pinto sa government kada katu ka basibit la satu kan pinto sa government ban yo sanction ban ayu la namla bro ko ka state ban naik ban involved do ki pau lak kurur tengala kerpat kadang-kadang cin ke balai bangala apil aman lagi meeting boy along boy dorbar su kisengin tais ke samla ba ki trying at their own expenses daga jinglut yela dia one sekamat ruse halai jong i compound i kamat ye install ya jinglut ke bana naladi itangla ke balai sin ngala kerpat biang hagan ke meeting bomene bagi organize pertapo stong hot meeting haga jong dorbar stong apil balik dumle balik numle kin pulut kin hab ki babuon don ki balayate telong bau barlong paj ba ay man ka tliu ye kolong kopal sari tag mo ikata ngila ya kering la jumut sebenarnya ngila ya discourse tu ba aku mga ong ya pibene ba ban detect ani ban kang sindon ngidot ka ban trace tom ngila jumut trace tom haga ba nakaliang jong kidi balong sincere nakaliang ki pulis nakaliang jong kini polis juga anti infiltration branch kepada mereka polis anti narkotik task force nomor ba kumpang itip kasus hi kabawan ka dilang ba nadu Myanmar nang ta kawan to napo Burma napo Manipur uwan lang ba nasilsar klenti napo Giant Hill Juwai kwan room to ra kini nong high drugs ya ban cek ko kada bawan na kikitan bernihan kita gilin ti bona pori boy tega but mentang ya ban konsit ya kan ya to mentaya ngilai le i kamiyeng jungi ngile ko to kum ngilai penbet kador bar sok sektai seksara ka pulit kata rek bring kong ya ban khang kadai pumno banum ban khang ya ka jingwan tu junu drugs hot mun kini roots ka bangin I full consider ban check pa ban don ka jing check long regular compulsory ba ka wai pa ko kali ban bu gigiet bu de gini cek kiet tegi long sinsiar pakai ban cek gigi kali
dah ki private ne ki kali kamai ne ki tourist ne ki kita de check iwi piwe takbut kana ka diarap tu ka dia nda yo kem ne gitu pipil yo seal ki ya ki routes ki entry routes sisin bla seal ki kana takbut udrox ka concern bu udrox numrong jo takana kalau very very important otherwise la ngi bla ban seal ban check bai ki routes ki entry siapa ka state jungi takbut ka kalau difficult bapin pendu yo drugs kita kalau very very serious ke bang ingin sapas ke resolution ni sa remind biang ya ka government long bau chief minister Konrad Sangma badi ba presun tensong bad ba pol lo ika dagal ka pulis ko di siya ka ban puar gitu na te takadang nga appeal sa ki pulis rubutan pag idong banong sincere bakal ko busong si manakane wat yaki journalist mo pise mo jong ba ada ba Martin nong klau bu pli sha pat sha tu sa kamera ne te ne tai ba bro kha kini gija ka cha ya bro kha bar kide kini gidong di drugs kalau ka jimut chu kha joki lagu ki mara te ka long ka temptation ya ki bade ben yo ka tu ki long begin pedia bri ko besar kalau te kini ki ngi appeal sa government ban strengthen ya ban intensify ya ka patrolling kam tam meniong te hoi kadun kajing duna kaman puar temenakane kumpal lai hajar duna more or less lai hajar ngila yo sanction national government so manai kubli yo Amit Shah ji home minister bulai sanction na bantaban bantung lai hajar ki police kan tebe senang kumpilatif akini ki kendet tayo la khot ru ki la ya thep ki la sang ru ka banle ka physical test ber ki we te kada dia rap sibun ho kada duna la pi ka traffic na pinong ka district police ki duna aprat te menta kada rap sibun kana ki sanction na po ka sarkar jo Narendra Modi lai hajar ngut pi thep te kum ko menta kalau menta ka gi duna sha force number bo ho menta ki don ka we ka dong kindon khansan ngun ula ya purit hang te bedi drugs ula i purit ula pet dasat te waktu purit ayang ngom don ni ula ya purit satu ki ya nasat te global area tang si group pen tigitan kam sya ba intensify teka da bagi su depend na po ka police ru kalong ba ka ba teka da ngi pat ba ta ko bangalong bakal de ka puar ka bakan don ka tuka community night patrolling ka ba nginwan ya sedok tilang bagi police baginya ya lagi jong sinong teka baka kongsan ya kada deki gateway ki bau one supply of drugs kedua we fika bernihan ada wana JJ Hills na posil char wana chutu kana bodo riboy ya kini ide ya kada kelong belum spesifik pa bangin ya belum very very important issues ke bangin ya keren baga government bangin bu no ya ki check gate ke bakhlaj ba empelaj ulah private nak kalau minister nak kalau MLA ru check nama play hakiti kartu kada benai what usipai peran kambakla nak kali usipai ya khai drugs no pulit akai du form ru khai drugs tenau kentin ko hul police the police te dat kadang yung play kali MLA na minister ki private ne ki kali komersial ki bos check dot oi pegawai pin continue tang sistem ban pertanya ka checking ne mendon drug susana tu no bumi di drug baru layo bu hari ha ula kelah sedang ngejim ke batemai tu kerisbun ya gini ki central forces gum ki paramilitary ka ladon ru mene naki nong ki ba wana meeting ki la ya jing mun ya kata ru gila adab nut balar kan duna patrolling ila dem nut ang tu bangin tho secretary government lung baka state government lung baka government ke jungi ban tho ban ada additional forces na po center kaman lung specific kin patrol ya bro khot berkin kampet ya kan ka bolong ya kan ka baki inject ya ki sirin mensiben bar haba shit haba sai bin pet harut surok kim saya bepli ki biate brio chute Syarif haring pinong siya kiri gitu drugs addict harus suruh kia dong ayo kita gitu te ya kane ketika biang ba ka ba ngin
ingin immediately kabangin tho sa central government ban provide ye additional military or paramilitary forces ban strengthen ban patrolling ban ke state police nakala yang jongki mene gila ong bet ba lar pidon gido yu supentip be police police teki police kinuan office jo isnong kinum yatu kin select join ni ban lek ban kembe temut kinong song snong kinong song snong lesi hajani yang jong adun kibadi lani kibalik untuk ikam mayu tengah ngapetip sorong ba snong subu nga ngadai tau nong song snong petip ro ba snong ula pri ila ya sim jong phone number unsa phone ci SP tekin sawan hang tu surprise menurut petip tuan so kicu kembe je yang tu kadaka surprise checking ke surprise rate ya kini ki isolated place ke jaga bekerja ke ya syok di kiat di drugs kenja tem jiwan tai kumbar mutar tergila dia kan te kalau ki ai ke ba ngilong concern ya khot bangile kerpat bagi ni apet ba ya kadang Christmas ke bangunan ko bagi ju yarak hi marsem dagajing singan kajing suk kajing san kajing sabar ki nomor meneg dan kilong kumiru nagasengan thay gibla ay jumur ka ba habang iya patrolling min mit habang iya awan jia seng min mit habang iya lit karol ngiyami lagi jong yeng ngi sir bertaba ting yo do gidan drugs on bom na din kiluti kakser kiluti ka ba kabaja everywhere kini ka kaja ka dai ki bu pise ki hable jia seng min mit skibi skun silok kiya identi le siba kerja bani simani poi hang tu sa bom na din saluti ki bag saluti lokat share saluti kayu tingilong concern takadaw ganero ngilayakan bahang ya khot kadang ngilong concern mengikwa ba kamnum don ka fair psychosis kum bagi juraki ba arp so gunta dagajing keben dagajing sangan bagi yalit sing yung mani bani araki ka Christmas Malaysia sang bum ter tega tarong lalu very but intensify berplan ya ka patrolling haki ele haki jungin apo ka 19 South Cholo concern si bat kiwi ro kicaka